نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga palanggungan hakam Islam, murah-murahan yanda kamu hatiranan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito inato pengajian sebab tapautin waktu nato. In pengajian nato ha waktu ini, amuin mga himumungan si mga kaimaman upat tungod pa amuin pag-akad hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In magulang sin sila rin haupatin muna muna. Amunain Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah. Piaganak siya sin tahun kawaluan Hijriyah. Nawapat siya sin tahun hanggatus tagkaiman Hijriyah. In sumuno kaniya, amunain Al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Umar sahabi rahimahullah. In siya piaganak sin tahun kasiyaman tagtu, nawapat siya sin tahun anggatus tagkapituan tagsiyam. In hikatuniya, amunain Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Piaganak siya sin tahun kawapat ha Imam Abu Hanifah sin tahun hanggatus tagkaiman. Nawapat siya isab sin tahun 204 Hijriyah. Manjari in kamanghuran sin sila upat ini, amunain Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Piaganak siya sin tahun anggatus tagkanuman tagupat. Nawapat siya sin tahun 204 tag-isa. Naman jari pangajyon na to mga himumungan nila tungod pa parkala sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang biya di inintindo kanan nila hasupaya malilay na to in pakaradyaan sin pag-agama haamoy in jimadya to halawman na to ini nagiginggong ingkatan biya bang takita-kitaon in upat sila ini biya lo paragbos nagtutumpok-tumpok biya mga dugaing biya sa panton bang kauroon hambok yaon na di itaptay maon sindi hahambok ini. Ang paim mga sila ini, mga katawtay manghuran, agama Islam, wala sa ini sila mga nakapag-isun, atawa nakapag hambok waktu,
Sabab mo na muna na in magulang din kanila ini hawak to sing kawapat niya, papiyag anakin hambuk din kanila mo na Imam Shafi'i. Sumagawa nag-abot in pangadji nila, in kakitab-kitaban nila, amin kaya sulat nila, nag-abot ini sampay maripa waktu na to na ini, mabasa na to in panghindo nila, iban sin panghati nila, hatungod sin agama, sin Allah subhanahu wa ta'ala, muna piyag-agamahan na to. Muna in Imam Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah, siya impagtawahon lang niya Imam Ahlur Ra'i. Imam sim mga sila amuyin magdihil siya simpanghati niya tungod paparkala sin amuyin ukuman sara amunan diara simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta amuyin biarog bukan niya hajaman niya na manjari doon hayan aun riwayat daing ha mga ini dungan-dungan niya himumungan doon hayan inda jinis daing ha mga himumungan sarta kabtangan sa taud-taud amuin lang ta im mga yan manunjo ki pa mga uno-uno na pakaradyaan sa sumagawa inyaon katan naghambuok doon pa amuin ini wajib in kita kumawa sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam pinaugan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin biyayta kaniya daing ha mga hadis biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaykal Qur'an wa mislahu ma'ah biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala pianaog na mo in Qur'an mahamol yaharap maun kay mo iban aun daing ha mga sibo niya nag-agad iban na sing Quran mahamol niya sabab muna in sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amungan in maglilay kato tanyo magpahati hasupaya kaingatan na to bang biya din in pagpakay sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam in magpatarang kaniya sabab in siya daak bang uno in hibayta kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala amurad tinurulon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hibayta ha umat niya amuna in jimajatu laungta halaw man na to ini nahasabab yan suway na to hatihon ingaton in mga pakaradyaan amuin mapatut na to batukon hikakugdad na to sinhinang amoy in suway roon tumaytay ha amin kakahinang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya di kita ini lang tadi atau di maun ha antara tain pagbarsalahan sabab hambuok da india aksin Allah subhanahu wa ta'ala mo na yung kahinapusan niya pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapuas din kaniya wayroon na reaksin Allah subhanahu wa ta'ala nahati niya bang in pakaradyaan amoy in tungod paparkala pag-agama ang paon doonhan himinang hawala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na in sa kaulaula biya mga aon nabi atawa Rasul mapuas din nga Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sa upama nagdugaing indahan sinamin yan hihinang si manusia naamuanin subay na to ingaton marayaw naroon laungsin Imam Abu Hanifa idza sahhal hadis fahuwa madhhabi banglaw niya in hadis hibay takbihan
na inyan madhab ko. Hati niya, bangin hadis yaon tartan tutuod bat daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, madhab niya. Hati niya, amuin iya agad niya, uurulon niya. Bihan inbayta sin Imam Abu Hanifa. Damit yan, nagkabtangan siya lang niya, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawlina ma lam ya'lam min ayna akhadna. Kita kawin kaayad nila hatungod simparkala pag-agama. Laong sin Imam Abu Hanifa, di mahalal hahambuok manusia kumawa singkab tangan daing kamu bang ingkab tangan namu yan di nila kaingatan hauno namu nakawa. Sabab ada kala aun mga bisara tabihan bukun parkala pag-agama hinangon dalil singkaibanan ni pag-agama. Bihan yan. Sabab aun mga parkala bihan na bukuning kataan lang tapag agama sadya. Biya mga parkala mga pagtanom pag ini ista bihan panglag kabuhianan. Na ada kala hinangon singkaibanan biya mga agama yaon. Bihad to sayan. Nahati niya in ayad niya roon haon banglang niya in gumawa doon hadis sahih, misan wala niya iabutan, akad siya rito, madhab niya yan to. Iwan magkakad siya, bang siya hadis sahih. Nasa babiyan, nagbanda siya katutan yung di manjari atau di mahalal, hahambuk ba no siya, kumawa singkab tangan na mulong niya. Bang wala niya na orol, hauno kami nagkawa. Inpuunan niya hati niya subay siya muy para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian beita niya. Haramun ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami. Haram lang niya hahambuok manusia isiyo-siyo na amo hindi niya misang kaingatan in dalil deng kako. Pag ubos, hipag-ipta niya. In amin kabtangan ko. Hati niya roon haon di manjari hipag-ipta na to in kabtangan si mga pukaha. Bang in kabtangan niya un longta, way roon dalil dahing ha Quran, iban sunnah. Bihansan. Sababin niya to, amuad to in yun niya, hapamaham niya sadya, yung mga yato, sabukon siya, amod tinakaroon. Inakaroon amin dalil, biat-bat niya, sabab in dalil din Allah subhanahu wa ta'ala at tawaring ha, pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihad to sa ito mga katautay manguran, haagama Islam. Giyanapan niya yung bisaran niya. Laon niya, pa'innana basharun. Naqulu al-qawla al-yawma wa narji'u anhu gadan. Sabab lang niya in kami ini manusia sadya. Mamisarhan kami bihaon lang niya adlaw yan. Ada kala pag konsum pindahan na mo imbisara na mo. Kita kamo yan in ayad nila. Demikian ang riwayat duaing in agisin Imam Abu Hanifa, wayhaka ya Yaqub. Impagyanon niya Yaqub ini, murid niya, amuna in pagtawagon hi Abu Yusuf. La taktub kullu ma tasma'u minni, fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawm wa atrukuhu gadan. Wa aral ar-ra'i gadan wa atrukuhu ba'da gadin. Laong niya hamurid niya, ayaw lang niya kau magsulat, singkatan, karungukan mo rin di kako. Ada ka lalaw niya, inkabtangan ko sin adlaw ini, pagkonsum, pindahon ko. Atawa lang niya, imbis sara ko lang niya sin, ini, kabtangan ko sin amin limiw hambuk adlaw yaon, pagpost sin hambuk adlaw yaon, pindahan ko na isap.
hati niya manunjo kipaing kabtangan uno-uno na kabtangan si manusia di manjari mahinang dalil. Misan palong ingka nga in manusia o nagbisaributang tabi ang mga mupti. Banging kabtangan niya bathat kabtangan niya bukon dalil dahil ha Quran iwan hadis. Di manjari sing kita makad doon, di kita manjari kumawa doon haon hinang in kabtangan aja sinambuk manusia. Sabab inakamata aun dalil pianaukan kita Quran dahil nga taas langit, pianaog sambil sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga taas langit. Dahil nga Tuhan na to Rabbul Alamin. Demikian biyata niya pa. Idza jaa al-hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. In agisin Imam Abu Hanifa bangaon lang niya dumatong hadis dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam na inyan lang niya yari hataasin uko iban halawm sin pangdungdung ko at inya bang ianong dungdung inyaon yari halawm sin daghal simud amuan in mga kabtangan sim mga sila mga katautay manghuran haagam Islam ini kabtangan sin Imam Abu Hanifa naing siya Imam Ahlur Ra'i at niya mataod din ha mga kabtangan niya parkala hatungod pag-agama sa sumakawa bang wayron dalil mabatbat niya di kita manjari makad. Ikabay ta kurunan muna in Imam Malik in panagnaan niya mga katautay manghuran haagama Islam bang siya magsambahayang biada sim pagsambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumakawa hawaktu jimatu in fitna kaniya amuna in sabab sin amuin nabali ilima niyari niya na maangkat pataas pasal sin amuin pagkabtangan niya sin hambok parkala jimatu hambok usog di matong maun kaniya manjari nakapagbutas iran sin asawa in sabab sin kapagbutas hiupitan sin ini maastay manghud sin ini asawa niya in asawa niya at niya nakapagbutas sila bukon tulos ikhlas sin pangatayan niya amin maaw ning pagbutas. Miadto siya kan Imam ini Malik radhiyallahu an rahimahullah nangasubo laong niya Imam na amo siya ini miyari ako kay mo pasal nakapagbutas kami iban sinasawa ko sa wala ako nagrida sababing kami nagkakasi kami na amoyad tulong niya in biya mga kasusahan ko ini nabiyay niya naman to insuy-suy katanta ni mga sabab manabab may ta naaw ning pagbutas nalong niya kadto kaw amad tuin asawa mo sabab wala mo siya kaya butasan sabab in labdot talak suway raing ha usog imagkabtangan sin pagyanong talak dahin ha usog amin imian ha asawa niya butasan tanakaw antitalik na inyad to kabtangan bangki kabtang sin usog na inyad to mabista na siya butas nauni nagisin Imam Malik kaniya laong niya kadto kawaamatin asawa mo sabab nagbayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa ala mustakrahin talaq in pagyanon pagbutas bukon tulos ikhlas dahil halom sim pangatayan sin usog in pagbutas na wala siya nabista butas nakawalong niya madtuin ini asawam nahasabab ito dimakan in amuin hadis ito si maplag nahinang sabab isab
hinang dalil si mga sila amoy in pagpi pag nakura hatimpo yadto biya mga nag ini pi sila roon bang hisiyoin mahinang khalifa. Amo na impag khalifa sin Abu Ja'far al-Mansur, iban sin apo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In tao Makkah, iban tao Madina, in kabayan nila may ng khalifa, apo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In dito ha Iraq, in kabayan nila hi Abu Ja'far al-Mansur. Sampay nagdaak hi Abu Ja'far al-Mansur, maun pa Madina, papahinduan in Imam Malik, di papag, bisarahun sin amin hadis, biyayta niya ito. Pagdatong maun, nalaw niya, di ko manjari hitapok in hadis, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab di ako mabaya, laanatun. Ini kaya ingatan ko in hadis ini, sabab sin kaya ingatan ko, ri ko manjari hitapok. Sabab im magtatapok sing kasabunnalan, inyan lalanatun. Nahaw punta piadil siya doon, pag-uwas di na siya sumanggup, sambil bina sa siya doon halaw sinjil, ando kaylo nabaliin lima sin Imam Malik. Pagka nabali, ando di niya, no, masintak bang siya magsamahayang, saan niya nahadyahi tuntun. Naman, jari isab, yung mga kaiwanan, nagdaraawa kuno in sila madhab sin Imam Malik, in sila bukon baliin lima nila, mang sila magsambahayang, na ituntun nila raisab. Na inyan bukon amuan in maamu hinang, amuin simingod kau ha imam musin, in siya yaon, aon mudarat niya, ini kaway mudarat, way roon dunhan kapatot mo simingod. Oo, sabang kau balik, biaday sabkan niya na, magsingod, magsibok na kamo. Nakita kamo yung banusin magsasambahayang, madhab sin Imam Malik, laong niya, daawa nila, muna yung pag-anon Maliki. Dugangin Malik, Imam Malik, iban sin, Malikiya. In sila yan, nagdaawa hadya, bahasa madhab kuno sila sin Imam Malik. Biya sa kaulaw, lapyang hindo sin Imam Malik, inamuin, hinang niya yaon bang siya magsambahayang, di niya maangkatin lima niya hituntun na sadya, na nagtuntun na hadyang kataan. Naada pun inyan to hamok, yan to kalaungan, mga katawtay manghuran. Sabab bang sa upama, doon kimita kaw kakahinang sintao, ada kala intao yon au mudarat niya, na nakakad kaw ro nakakahinang bukon amo. Sabab imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Way nagbayta, sallu kama ra'aitum Imam Malik yusalli. Sambahayang kamu biya singkita niyo kako pag sambahayang ko. Wala in Rasul nagbayta, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambahayang kamu biya singkita niyo pag sambahayang sin Imam Malik. Nakita kamu yan. Nambok ito rin ang mga ini kasaan. Naman jari, ini ang kaptangan si Imam Malik, matarang nakalukis yan halam sing kitab nila. Hambok ng mga kaptangan si Imam Malik, innama ana basharun ukhti'u wa usib. Panduru fi ra'i. Wa kullu ma wafaqa al-kitab was-sunnah fakhudu. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab was-sunnah fatruku. Ay kau insawah. Inagi si Imam Malik, bunal tuod laong niya, inakoy ni manusya sadya. In ako ini pag ako manusya, na magkasa ako, aun waktu makakugdan isab. Nahasabab yan laong niya, dungdungin niyo ingkab tangan ko. Bang ingkab tangan ko yan, mag-akadiwan sing kitab, Al-Quran, iwansod na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kawaan niyo. Kawaan niyo. Na, amo yan. Bang siya laong niya, doon hayan, ini, di mag-amo iwansin, kitab iwansin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
natinggalin niyo. Ay niyo agara, ay niyo singuri ako. Bihan, sababin ako, hati niya, biya sa kaulo, kalaungan in, kaagaran niyo, bang kamu simingod sambil kalaungan bihan. Amin, way misan dalil ka ba akan deng na Quran iban sunnah. Uwos yan to rin mga kaptangan niya pa. Laysa ala ahadin, aw laysa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laung sin Imam Malik wayroon hambuok puas deng Nabi sallallahu alaihi wasallam amoy ini kabtangan uno-uno na kabtangan amin manjari siya kawaon bihan dahil hay mumungan, buat malengkan, inyaon katan, manjari atau wadi manjari. Injiyari sa jaruudhan, amunain kabtangan, guwa dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibo dahil kaaunan dahil ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala al-Quran, iban dahil ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mari kita pa Imam Syafi'i rahimahullah. Na dahil kakabtangan niya biyeta si Imam Syafi'i lang niya ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu an famahma qultu min qawlin aw asaltu min aslin fihi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafa ma qult fal qawlu ma qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa qawli. Nakita mo kuno. Inbaita sin Imam Syafi'i, wayron hambuk, kabtangan sin hambuk manusia, inyan katantan, magkalawa, magkaig, magkapasaw. Amo rin kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi siya mapasaw. Ba't dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala yan? Na, banglaw niya kabtangan niya ini nagsulang kabtangan ko iban sing kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin kabtangan amin kawaun niyo kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buko namin kabtangan ko bihan yan hati niya nagsisibo dahil mga sila ini kataan. Naamo yan, mga katautay manghuran, haakama Islam. Napag-ubos bang takitaon ni biya mga kahalan bihaon, biya sa pantun, duga yung tumpukan, biya na hinang tumpukan yung pagmajab-jab ini. Sinwayroon ni tumpukan, sa babinui nila ni katantan, halap pa, kitab, iban sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pa, amin kamanghuran sin sila, amunain Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah agi niya doon hay ni la tuqallidanni wa la tuqallida Malikan wala Syafi'i wala al-Auza'i wala al-Thawri khudh min haythu akhadu. Nakita kau, impagpatumtum niya. Ayaw ka mo lang niya simingod kako. Lang sin Imam Ahmad ibn Hanbal. Ayaw ka mo maningod-singod ka ni Imam Malik. Ayaw ka mo maningod-singod ka ni Imam Syafi'i. Kan Imam Al-Auza'i. Kan Imam Al-Thawri. Sumagawa, kawa kamu dain haamin piyagkawaan nila.
Hati niya unin pagyanon kawa kamuring hapyag kawaan nila amo na in Quran iwan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa kabtangan niya. La tuqallida dinaka ahadan min haula. Ayaw kau maningod-singod haamin pag-agama mo hambuok din ha mga sila. At ilang paningod-singod ayaw sa doon kau kahugot sin pag-agama mo bang siyagwa na rin ha Quran iwan sunnah bat amuanin agama. Amuanin piyanaog din ha taas langit sin Allah subhanahu wa ta'ala para akniya amunin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga katotay manguran ha agama Islam. Damik yan. Impagyanon lang niya. Al-ittiba' in pag-agad an yattabi'a ar-rajulu ma jaa'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi thumma huwa min ba'di at-tabi'ina mukhayyar. In pag-agad lang ni haagama Islam in hambuok usog na in kaagi niya magad doon haamin di matong para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya unin di matong para Rasul sallallahu alaihi wasallam Quran da iban sunnah. Quran da iban hadis. Mapuas din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kasahabatan niya. Sabab in kasahabatan wala sila yan na pulak kanat hatungod sin pagkakahinang sin ini biya sa kaulaw in hinang nila biya dasin niya udin Rasul sallallahu alaihi wasallam buhi-buhian halawm nila. Bihan yan. Summa huwa min ba'di tabi'in. Sampai lang niya ini bang siya mabut na papuas si mga tabi'in na magpi na kauruunhan. At iniwa sa kaula-ula, mapuasin waktu ini, doon hayan na nakasud na im mga katan kahadis-hadisan puting. Ini subay na ka magpi, lawin hawak doon na to ini. Simud na im mga yan katantan, amoy in piya kay na si manusia in kaputingan doon ha pag-agama. Hambuok tumpukan sinsiya, pag-ianon ar-Rafidah, hanggatos tagkauhaan tagupat nga ibu hadis puting katan. Inyan nakalulukis sa laom sing kitab nila. Amo yan. Nahasawab yan, mga katautay, manghuran subay kita niyo maayad, simpag-akaman na to, adakala, wala na to kaya na naman, inihinang na to, nabukod na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinang na si mga Shia, hinang na si mga uno-uno na tumpukan. Wala na kita na kaagad amin agama matanday nga Allah subhanahu wa ta'ala agaman niya. Sabab simiha na rin nga panghindo sin Quran, simiha na rin nga panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan mga katautay manghuran ha agama Islam, biya luparagbos, ini miabot na isabin waktu na to, sabab tapautin waktu na to puas Maghrib, na mura-murahan, nasabot ko na yung mga kakunahan nito hatihon na to, hatungod sin upat imam. Amo na ini lang ta di marakan habihaon yung pagmazhab-mazhab, biya sa kaula-ula, na yung mga sila ini, biya mga dugaing indahanan. Way tuod sila na pinda ka upat-upat ini, hangkarahanan katan, di sila kumawa, amoy in parkala papag-akama bang wayroon dalil ding nga Quran iban hadis. Mga katautay manghuran na akama Islam na manghumbaid ako kaniyo sarta ini pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sin waktu aming kerihil niya kato niyo damikyan sinyan kamura isab nagdurungo ka waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala mura-murahan mahinang yadto ini matakaddam sing kita niyo hikapag paamo na to sinhinang na to makatudyo pa amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.